rokok beli kunyit. Oh, mau tambal rokok malunyit. Ya ado. Nih, ngaruh penabuh adanya. Jam pudong nih, Bo. Tepuk tangan umum ngajarin penabuh dua luar biasa sekali, Bo. Aduh, nak mau balik nih. Sing tepuk tiang apa lampu galah. Gitu Dewa Ratu tepuk tangan malih pisan manda semangat luar biasa niki. Ya diastun jam 11 baru pesu, barong pendong ipuh dini. Dan kengken luar biasa mirat. Dan jangan wenten mau balik wenten nih. Dia sedurung titiang matur niki Gusin titiang kuangen titiang sarang sami Om Swastiastu. Niki Pak daun-daunnya Om Swastiastu. Jak monto kan masaud sisane Islam. Penabot yang Om Swastiastu. Saya ada masaud. Apa Legos? Islam konyang. Boman kopi. Sing. Jangan sing mana po? Sing matakon. Oh, ada nak metakonnya nawang ada nak metakon minyak teko terus ada ibu ngabang kopi kan lu. Orang bas pongah ini beli tukang tuk ni ratu. Awal gitu mangku nih. Oh Cimangku. Oh Cimangku. Dah Cimangku raganya Cimangku. Oh. Apa degos orang degos. Degos nawa genyen tuh. Yan ada nih, yan ada beli nih nen. Benjol. Benjol. Sing nak tom ada benjol. Sing nih, sing Bengel. nen dong kelemah aja Yes, Swastiastu semotong titiang niki nembet yang puleng atur raya niki ratu Nge uleng jam 7 dini ulo-ulo at ya. Orang jam putus kalau mulai jam 11 mara pesu. Kudang ipian kan den bomaan di duri Dewa Ratu sing masa tanah ya dia. Penabo luang mah karpet tuh pergino sing ada karpet yang ngatugal apa? Sing ada? Betlah. Sing engke nak ngatur raya sing yo mah karpet sing yang penting nih bagat mau paping apa ada mau plungsut tuh bibit ya. Ye ampura mau plungsut tuh niki sampun kewah Bu Tadi bajang-bajang sareng mangkin apa buin bajang-bajang masa-masa lain sareng mangkin kewah. Sareng tiang pun niki dari nak bajang sedang kembang kewah Bu yati Entan ibu-ibu lain sareng mangkin kan makupok Bu ge sing ngejang-ngejang busung kewah. Makanya yang entan bajang-bajang niki musim-musim lain sareng jani Yang ngajak tunang ampun ajak tunang mungkinten nangkil kewah ngajak tunang Nggih. Makanya menwenten bajang-bajang niki ngareh tunang ampun ngalih ngerereh tunang model penabuh riki nge diolas nak jep kan abong ya niki pun contohnya mantan tiang niku nak konyang udang putih ya kan udang batik sih kipak-kipak polone iya orang benar gak ingat kamu kemarin kan masih nganggah lagi 10 sama aku. Bos ponga. Ya ampun ngerara tunang model niko. Diolas. Sareng mangkin manis kuning melali sing nya ajak melali ke ijo-ijo paling agat pasti serang lingser. Ini demit. Yang dados yang dados ijo beli. Di dia beli ngapa kopi toh? Dia ada pergina sih mau tanya bos pongah beli Yang dados itang bapak-bapak niki Swastiastu bapak kilang. Ini Swastiastu haji. Dados pereragan niku melinggih ji. Ken tunang haji saniken. Di muka kalang. Siro. Ampun mau dua rabi ji. Nak segar tuh. Yang dados model kene ale tole nak kompeknya tebal. Paling agak pengabo pis 100 top cash. Yang pis maku terus. Iya jingin. Aji ngerekam ika. Moto. Usahan moto malebos eta adra nge. Jang di pohon sih balik angin jang sih nge. Anu di pohon angulah bikul nge. Di wadah bendan. Bro wadah ya.
Iya, sedurun dan mereka jik maluan mereka mu. Oh, ben bedek kan kontra Ton artinya pangrahayu panjang isu murah rezeki kan kenten pang kene baru luar biasa. Biasa di luar di penabuh buang saja dari sing nak gitu jorok-jorok di pura. Saja nih kada naluh dan naluh sar kene nak kewa. Sarajani di pura lain-lain kene sekian sing ada naluh pragat ben gawe ya. Nge bunge yakti nge yang wenten na istri ten pragatan gaya ya. Yakti nih udang kuak mau coba nah. Yang orang bencuang. Yang orang bencuang. Cedok. Ada nyelemo toh? Marcek kelendok. Nih. Awak kah? Saja nak kewa po sarumangkin dari nak istri makanya tiang nak nyah nganten sebenarnya niki. Dia je nganten kali tunan aja sayu waktu ji. Aji wenten aser yang tiang diolah sampun nih. Tiang nak ampun janda 2 kali. Dos mo surya. Nak kewa sayu waktu dari nak lo sarumangkin. Yep pengalam timpal tiang bepidan lain-lain sarajani ya ke pura. Ngajak tunang, iya ngajak tunang tiang sing karena apa takut apa janda 2 kali sing bani ben janda ke pura-pura ngajak tunang apa sandal tinggi nek lo mau sandal tegah apa dan serjani high heels mau sandal tegah ngabo canang mau jalan tingklik ketengklok babatis tunangnya cik metakon nek wani nggak kenapa-napa kakimu sayang amat mesra nih tuh di subane makuranan bien tepuk tiang kepura tersenatat Banten mesandal tegah tiki ketengklok dengangin matanya bawa gitu engken mana sing kewa tadi nak lo sarjani rain lo makanya tiang sekan nih makanya bajang-bajang nih truna dadi sing wanen-wanen dan nak lo sayu akti taken ibu surga ada di bawah telapak kaki ibu gitu kunet yang sing mana alien dan ada pesing dia makan tendados nyen bani-bani kena lo hidupnya akan sengsara tidak makan tidak minum tidak menghirup udara sing percaya bogayan ino film di film Mahabharata tuh kenapa Dewi Drupadi pas lalung ino ken Dursasana sing telah kainnya kuning ibu kenapa pas Dewi Drupadi lalung ino kedeng kainnya ken Dewi ken sang Dursasana adi sing telah kainnya Dewi Drupadi tanuning karena Dewi Drupadi geus toton melangganan toko kain di Jalan Sulawesi. Nggih, geus toton. Gitu. Yang kedua, beda ini cerita di Ramayana. Kenapa pasang Kresna matatu limane kain sarine Dewi Drupadi angon nguwe angon ngubadin. Tanuning bien. Kiap napi tanuning. Tanuning. Karena dugas toton sing ada Hansaplas. Yen badan saplas kan jangina betadin Hansaplas. Kedek, mau surya panggilnya banyol, mau surya. Mau surya, pakai pang juari binyak gula samplok. Ini penabur nih cok munyi kan abah cok kedap bisa dimas ke besek nah. Sajan kengkena ngebana tiang lakar medaya ngelas soang ibu kebali ketara subebring pindo ngajak soang bisa kengken ketagihan mediman, lagi mediman. Ya, siap. Nya nada beli. Adi ngoyong biasa jelemo. Adi mau kiri. Nya nada. Adi sing ladan dia.
Gua ngebang adan, segar bayu ah. Sekan nak beli siradan. Complok Singaraja punya. Adis sing. Gua kolok marah mesawat ya. Ada tunang main. Ken tunang nih. Mana pacarnya? Ken tunangnya belinya nadana nih. Bikul nying-nyingnya nadana. Hah? Sekan sing ada. Ken kamera, foto angon kenang bin mani, foto. Sing mau foto. Nih kengken nak ngerayu tukang suling ada di duri heboh. Hah? Ken nih kamera foto. Kamera. Tenang ya sing udiang, sing nak mau foto. Foto sekan. Hitung 1, 2. Kenal. Biên kuang ah. Sing, nih tukang doa nage. Nih jenang sarua beceng nage. Aduh, dijoget nali semangat sareng kene niku wantangen titiang megogonya ten kenten pangten akeh titiang matur akeh hiwang titiang pemekasne makin wentene titiang ayah dikiring napi wasane pesraman sedunginya toh ngiring lantas sugro tabe pekulun gurun titiang kibalian batur dewa ratu. Siap iba? Ngajak lantas tiang nyamu dewa ratu jegek sing kodaken jegeknya. Mau payah sing karuan 1 jam sing pragat mau payah 5 jam bang waktu marsuun. Sekan nih nyaman tiang pesu binya nak len bu sekan nak jegek. Lo wali ada nih sisyo sayang nak sakti pesengeliak ada nih bu. Cari jani. Masing jerit nak sing nggak pesu nak manja jangan baru dari sisyo sayang kuwen jegek. Jadi kejerit tiang malu. Lo wali.